Dobrodošli na kanal Nogometni stadioni. Danas vas vodimo kroz 9 hrvatskih stadiona koji su na Google kartama prikazani u zapanjujućem 3D formatu. Pogledajmo koji su to stadioni koje možete virtualno obići kao da ste tamo. Smješten u glavnom gradu Hrvatske, Maksimir je dom Dinama. Iako čeka obnovu, na Google kartama izgleda impresivno, zahvaljujući detaljnom 3D prikazu koji ističe njegovu monumentalnost i lokaciju uz istoimeni park Maksimir. Jedan od najpoznatijih hrvatskih stadiona, dom Hajduka, smješten tik uz more i uvučen u Poljudsku uvalu. Poljud izgleda fantastično u 3D prikazu, kupolasta konstrukcija jasno se ističe, a okolina pruža nevjerojatne poglede. Novi dom Osijeka, smješten u zapadnom dijelu grada, stadion je otvoren 2023. godine i jedan je od najmodernijih u regiji. Na Google kartama prikazan je u punom sjaju, uključujući krovište, fasadu i okolne sadržaje. Stari stadion Osijeka još uvijek aktivan sportski kompleks. Iako je izgubio primat, i dalje je dostupan u 3D prikazu, pružajući pogled na stari šarm slavonskog nogometa. Privremeni, ali funkcionalan stadion Rijeke. Smješten na padini iznad grada, u 3D prikazu jasno se vide sve tribine, kao i pogled prema Kvarneru. Legendarni stadion uklesan između stijena i mora. Iako se više ne koristi, 3D prikaz i dalje čuva njegovu siluetu, možda i kao podsjetnik na ono što je bio. Smješten u centru Pule, ovaj stadion renoviran je 2011. godine. Na Google kartama izgleda uredno, s prepoznatljivom zelenom bojom sjedalica i pogledom na stari dio grada. Manji, ali suvremeno opremljen stadion izgrađen 2009. godine. Nalazi se sjeveroistočno od Splita, a njegov 3D prikaz otkriva modernu arhitekturu i čistu okolinu. Dom nekadašnjeg prvoligaša Zadra, iako nije velik, njegov 3D prikaz donosi nostalgičan uvid u zadarsku nogometnu scenu. Blizina mora i gradskog centra čine ga posebno. Svi ovi stadioni dostupni su za virtualni obilazak na Google kartama. Ako vas zanima gdje se nalazi koji stadion i kako izgleda iz zraka, sada znate gdje gledati. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal Nogometnih stadiona za još ovakvih nogometnih putovanja.